салому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. дар барномаи хабари таҳлили паём ньюз шавкати муҳаммад бо шумо ҳастам. инак таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи мавзӯъҳое ки дар барномаи имрӯза пешкаши шумо мегардад. мошини сивиаз бо бизнес канда шуд. долияи 80 дирҳами бексабуриро лағв карданд. суиқасд ба ҷони илҳомҷон ёқубов дар литва. садҳо шаҳрванди тоҷикистон ки аз русия бармегаштанд дар сарҳади ӯзбекистон дармондаанд. насимҷон шарифовро мақомоти туркия аз боздошт озод карданд. ширкатҳои мобилии тоҷикистон зимни як паём муштариёнро бо рӯзи байналмилалии ҳуқуқи истеъмолкунандагон шодбош гуфта хабар доданд ки пулситонии ҳатмии ҳармоҳа аз мизоҷон бекор карда мешавад. ин пулситонӣ байни корбарон чун долияи бексабур маъруф буд. тибқи иттилоияи ширкатҳои мобилӣ аз 1 майи соли 2020 ситондани 80 дирам ки то ҳол ҳар моҳа аз соҳиби ҳар симкорти фаъол ситонда мешуд лағв мегардад. далели ин қарор дастури хадамоти зидди инҳисории тоҷикистон гуфта шудааст, аммо сабаби қатъи пулситонӣ гуфта нашудааст. аввали соли равон абдулмаҷид муминзод сардори хадамоти зидди инҳисорӣ зимни нишасти матбуотӣ гуфт ба ҳамаи ширкатҳои мобилӣ инчунин ба хадамоти алоқа мактуб равон карданд то ки онҳо масъалаи ситондани 80 дирҳамро асоснок намоянд. масъулини хадамоти зидди инҳисорӣ таъкид доштанд ки аз ҷониби хадамоти алоқа санади асосноккунӣ пешниҳод гардидааст, аммо бо дар назар дошти муроҷиатҳои зиёд аз 1 майи соли 2020 ситондани 80 дирҳам ки то ҳол ҳар моҳ аз соҳиби ҳар симкорти фаъол ситонда мешуд лағв мешавад. ин дар ҳолест ки ҳанӯз соли 2015 ширкатҳои мобилии тоҷикистон муштариёнашонро огоҳ карда буданд ки мин баъд ҳар моҳ аз сари ҳар симкорти фаъол 80 дирҳами иловагӣ ситонда мешавад. он замон ширкатҳои мобилӣ таъкид доштанд ки дар асоси фармоиши хадамоти алоқа ва хадамоти зидди инҳисорӣ аз 1 июли соли 2015 пардохти муштарипулии ҳармоҳа барои истифодаи рақамӣ 80 дирҳам ситонда мешавад. муштарипулӣ яъне абонентская плата. он замон хадамоти зидди инҳисорӣ гуфти рӯзҳо дабро дода буд ки бексабур аз ҳар як симкорт ҳар моҳ 80 дирҳами долия рӯёнад. акнун ин ниҳод ба хадамоти алоқа мактуб равон кардааст ки то ки онҳо масъалаи ситондани 80 дирҳамро асоснок намоянд. чаро муддати 5 сол хуни халқро бексабур макид? хадамоти зидди инҳисорӣ хомӯш буд ва нагуфт ки рӯёнидани 80 дирҳамиро асоснок кунад. акнун баъди 5 сол ақли кормандони хадамоти зидди инҳисорӣ кор кардааст. мағзи сарашон ба кор даромадааст. шояд таги коса воқеан нимкоса бошад. шояд гап дар сари он аст ки мишмишҳое дар бораи писари бексабуру духтари эмомалӣ раҳмон воқеият дошта бошанд. шояд қудо шудӣ, вазир шудӣ, ҷузо шудӣ, ҷазир шудӣ воқеият дошта бошаду миссияи қудогии бексабур бо эмомалӣ раҳмон ба охир расидааст. ин бексабур ҳамин бекзуҳур, бексабуре ки хадамоти алоқаро мечархонад бо иловаи қудогияш бо эмомалӣ раҳмон мисли як масхарабози
درباری است. مسخره باز. اگر از تاریخ یادآور شویم، در زمانهای قدیم مسخره بازی دربار از نفرانی مهم در دولت بود و نسخه نمادینه شاه محسوب می شد. با گذشت 100 ساله ها هیچ چیز تغییر نیافته است. حداقل در تاجیکستان ما. هرگاه نام رهبر خدمات علاقه بک صبور برده شود، مردم در حال سخنانی عجیب و غریبش یاد دارید. همین فیسبوک صاحب دارد، فیسبوک باید انداز سپارد، تیری دیلو به سیم تلفن زد. یادتون هست این سخنانی بک صبور؟ کتاب های مرگ سودخور و داخونده ماشین سویاز با بیزنس دارد. هر وقت این گوها رو به یاد ببیاریم خنده میگیرد. ولی مسئله ساده نیست. مسخره باز هم میداند چی کار میکند. با وجود مسخره بازی بک صبور به پول خیلی حرسی سخت دارد. مثل قاری اشکانبه ماشین سویاز با پول دارد و کار با همین دولیه 80 درمی تمام نمی شود. یادتون باشد سال 2017 خدمات علاقه همه مشتریان شرکت های موبیل را مجبور کرد رقم های خود را از نو به قید گیرند. خدمت رسانی بیش از 2,300,000 سیم کارت ها که صاحبانشان دوباره از قید نگذاشتند قطع کرده شد و 6,100,000 مشتری فعال باقی ماندند. علاوه بر این که خدمات علاقه پیوسته از خدمت رسانی به 6,100,000 مشتری از هر کدامش ماهانه 80 درم با حساب 4,800,000 سومانی دوله میگیرد، شرکت های موبیلی موظفند برای هر دقیقه زنگ بین المللی که گویا توسط مرکز واحدی کمونیکاسیونی میگذارند باید به خدمات علاقه انیقترش بک صبور 20 درم دوله پرداخت کنند. طبق معلومات سال 2017 شهروندان کشور 100 میلیون دقیقه در ماه استفاده میکردند که حق بک از آن 20 میلیون سومانی یا 2 میلیون دلار است. علاوه بر این اینترنت از طرف شرکت ملی تاجیک تلکوم زیر ساختار خدمات علاقه مونوپولی شده است. با بهانه مرکز یگانه کمونیکاسیونی تاجیک تلکوم تامین اینترنت را مونوپولی کرده، تامین کننده یگانه و مونوپولیست اینترنت به تاجیکستان شده است. شرکت های اینترنت رسان مجبورند اینترنت را از تاجیک تلکوم بک صبوری با نرخ 50,000 دلار برای 1 گیگابیت به نظر داشته انداز از ارزش علاوه شده خریداری کنند. قبل از مونوپولی شدن اینترنت شرکت های موبیلی همین مقدار اینترنت را از قرقیزستان، ازبکستان و چین 1 لخت با نرخ از 10 تا 20,000 دلار خریداری میکردند. مقایسه کرده ایستادید؟ بنابر نبودن رقابت و مونوپولی شدن اینترنت رسانی از جانب خدمات علاقه، انیقترش بک صبور صفت اینترنت همه شرکت های اینترنت رسان یکسان بد شدند. ببخشید. چون انتخاب دیگری نداشتند مجبور شدند همین اینترنت را از بک صبور خریده به مشتریان تقسیم کنند. حالا وضع چنین است که اگر در سیستم تاجیک تلکوم صدمه رخ دهد تمام کشور میتواند به اینترنت ماند، چون که دیگر هیچ یک شرکتی اینترنت تامین کننده حق خریداری مستقلانه اینترنت از کشورهای خارجی را ندارند. تنها تاجیک تلکوم بک صبور این حق را دارد و خلاص.
شاید تماشابینان گرامی فکر کنید که شرکت تاجیک تلکام از ثروتمندترین شرکت‌های تاجیکستان باشد، چون یگان رقیب ندارد، مونوپولیست است، خودش شاه تابش وزیر. اما این خیلی نیست. طبق آمار کمیته انداز، تاجیک تلکام بک صبور یکی از قرضداران بزرگ از انداز است. همگی 2 سال پیش قرض تاجیک تلکام از کمیته انداز 35 میلیون سومانی مرادف 3.5 میلیون دلار آمریکایی بود. حالا این قرض خیلی افزایش یافته است. بر علاوه این، برای ترانزیت اینترنت و دیگر خدمات رسانی ها، تاجیک تلکام بک صبور از افغان تلکام، قرغیز تلکام، ازبک تلکام، چاینا تلکام و قزاق تلکام قرضدار است که جمع این قرض ها 4 میلیون دلار را تشکیل می دهند. تاجیک تلکام و خدمات علاقه از به کجا رفتن درآمدهای تاجیک تلکام تماما حسابات نمی دهند. هیچ کس نمی داند که این درآمدها به کجا می رود. چرا تاجیک تلکام از انداز قرضدار است؟ ولی امکان دارد در صورت برنگردانیدن قرضهایش شرکت‌های در بالا ذکر شده اینترنت رسانی را به تاجیکستان قطع کنند و کشور در کلاپس اطلاعاتی قرار خواهد گرفت که تهدید به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان است. تماشابینان گرامی، یادتان باشد شبکه علاقه NGN از پراستفاده ترین شبکه های علاقه صدایی وجود داشت که بیش از میلیون مشتری داشت و اساساً مهاجران از آن کار می گرفتند. زنگ زدن توسط این شبکه بسیار ارزان تمام می شد، چون نوابسته از مکان بود و باش زنگ زننده مثل زنگ داخلی نرمگذار شده، برای علاقه تنها بودن اینترنت کافی بود. اما خدمات علاقه تاجیکستان که رهبریش را بک صبوری برداشت دارد، نمایندگان همه شرکت های موبیلی و اینترنت رسان را جمع نموده اعلام کرد که آنها باید دسترسی به NGN را قطع کنند. دلیل این طلبش را خدمات علاقه به خطری امنیت کشور عنوان کرده بود. ولی هیچ گونه حجتی که در کدام اساس این کار انجام می شود و قرار کدام نهاد به خطری وجود دارد نشان نداد. وقت شرکت ها این فرمان را قبول نکردند، بک صبور همچون جزا برای 5 روز زنگ ها از تلفن های موبیلی به تلفن های سیمی را بست که در نتیجه شرکت ها مجبور به قبول امر بک صبوری ماشین سویازدار با بیزنس شدند. بگنه بلا، بگنه دردسر ملت. شاید مشمش ها راست باشند و مسیح خداگی به آخر رسیده باشد و وقت جزیر شوی وزیر فرا رسیده باشد و ما هم از او خلاص شده باشیم. وگرنه این مسخره‌باز بیزنسمن یک به یک خون ملت را با همراهی پدر عروس پسرش مکیدن میگیرد. با جان الهام جان یعقوبوف، رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا، سوی قصد صورت گرفته است. حمله بدنماز بامداد در شهر کاوناس لیتوا که رهبر انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا آنجا زندگی میکند به وقوع پیوسته، یکی از حملگران بازداشت شده است. شهر بیشتر از این خبر و رویدادهای دیگر را از همکارم صفیه واحدова بشنوید. با جان الهام جان یعقوبوف، رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا، سوی قصد صورت گرفته است. یعقوبوف از آن جان و سلامت برده حالا در بیمارخانه قرار دارد.
ҳамла баъди намози бомдод дар шаҳри Каунуси Литва ки роҳбари анҷумани муҳоҷирони Осиёи марказӣ дар Аврупо онҷо зиндагӣ мекунад, ба вуқӯъ пайваста яке аз ҳамлагарон боздошт шудааст. дар натиҷаи ҳамла тибқи иттилои пешакии табибон бинӣ ва як қабурғаи Ёқубов шикаста ва зарбаи мағзӣ бардоштааст. тибқи гуфтаи худи Ёқубов ки бо паём тамос гирифт, ҳамлагарон 2 нафар тоҷик ва сокинони шаҳри Хуҷанд буданд. яке аз онҳо аз шиносҳои қаблии худи Илҳомҷон Ёқубов будааст, аммо ӯ натавонист номашро ба хотир орад. ин шиносаш бо баҳонаи Ёқубовро ба мошин даъват мекунад ва баъди ҳаракати мошин нафари дар паҳлӯяш нишаста ба ӯ ҳамла мекунад. ба раҳбари анҷумани муҳоҷирони Осиёи марказӣ дар Аврупо муяссар мешавад бо чанд зарбаи ҷавобӣ ҳамлагарро мунсариф созад ва худашро аз мошин берун партояд. ба гуфтаи Ёқубов ҳар ду ҳамлагарон ҳам варзишгарони касбӣ буданд. дар ҳолати худро аз мошин партофтан сари Ёқубов ба замин хӯрда зарбаи мағзӣ мебардорад. баъди аз мошин партофтан ҳамлагарон таваққуф карда 2 каса ба латукуби ӯ идома медиҳанд. занги яке аз шоҳидони ҳодиса ба пулис боиси фирори ҳамлагарон мешавад ва ҷони Ёқубовро наҷот медиҳад. баъди соате пулис яке аз ҳамлагаронро боздошт кардааст. бояд қайд кард ки Илҳомҷон Ёқубов устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ дар муштзанӣ ва қаҳрамони собиқи Осиёи марказӣ мебошад. ҳоло ӯ дар беморхона қарор дорад. гуфтанист анҷумани муҳоҷирони Осиёи марказӣ дар Аврупо яке аз 4 созмони узви паймони миллии Тоҷикистон мебошад. садҳо шаҳрванди Тоҷикистон ҳамроҳи занону кӯдакон ки аз Русия савори мошинҳо ба ватан бармегаштанд, дар минтақаи сарҳадӣ байни Қазоқистону Узбекистон дармондаанд. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сафоратҳои Тоҷикистон дар ин кишварҳо барои ҳалли ин мушкилот фаъолият доранд. дар як видеое ки дар расонаҳо нашр шуд, ба ин мушкилӣ дучор шудагон мегӯянд: мо дар сарҳади Қазоқистону Узбекистонем. Қазоқистон сар медиҳад, аммо Узбекистон барои даромадан роҳ намедиҳад. карантин аст гуфта 15 рӯз сарҳадашро маҳкам кардааст. границаи Қазоқистон даем. Қазоқистон Узбекистон. Қазоқистон сар мета, Узбекистон сар намета ки будро карантина гуфта 15 рӯз маҳкам кардиян границаро. янҷа халқи тоҷик омадагиай хай касе ки паспортш Русия гашта Россия рафта метавона. касе паспортш русӣ нест, ай вай дар Қазоқистон мемонад, карочи буман наметавона. на гуфте ки тарафи Тоҷикистон, на тарафи Россия. ина нигоҳ куда то ҳои хирак мошино 100 мошин зиёдтарай. занак, кӯдак, мақсад бача ёш мардай калонсолам хеле пуран дрени мошино. янҷа мондагиян ҳама каса ягон халқи гуфте ки тоҷик неста ки ӯ тараф моро ёрдам кунад. янҷа ҳама маҳкам шудагим, ягон гап нест, дина маҳкам янҷа. ягон на гуфте ки ҳукумат наяташ ягон чизанг назаде сена дарӯзин ҳама гишнаоташ наҷа мондагия. я 150 танга буд, 500 тангаш кардиям. мақомоти Тоҷикистон дар шарҳи ин вазъият ба расонаҳо гуфтанд ки вазорати корҳои хориҷӣ ва сафоратҳои Тоҷикистон дар Қазоқистон ва Узбекистон барои бартараф кардани мушкилӣ кор карда истоданд. шумораи дақиқи шаҳрвандони дармонда ҳоло маълум нест. гуфтанист аз пайи эъломи карантин дар Узбекистон парвози хатсайрҳои фазоӣ байни ин ду кишвар низ қатъ шуданд. аммо хабаргузории Азия Плюс бо такя ба манбааш дар корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон менависад ки равоҳои мусофирон ва боркашонии транзитӣ тавассути роҳи оҳан тариқи қаламрави Узбекистон айни замон бо реҷаи маъмулӣ ҷараён дорад. дар ҳамин ҳол шӯрои амнияти Қирғизистон низ барои пешгирӣ аз шӯёи коронавирус карантини 21 рӯза эълон кардааст. Насимҷон Шарипов, намояндаи ҳаракати гурӯҳи 24-ро мақомоти Туркия пас аз 2 рӯзи боздошт озод карданд. тавре дафтари матбуотии ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 дар фейсбуки худ менависад: ин дуввумин боздошти Насимҷон Шарипов дар 2 соли ахир дар Туркия аст ки ҳар ду маврид низ бо озодии вай ба поён мерасад.
насимҷон шарипов соли 2018 ба ҳамроҳи суҳроб зафар, раиси гурӯҳи 24, бо дархости додситонии кулли тоҷикистон дар Истанбули Туркия боздошт шуд, ки пас аз таҳқиқот мақомоти қазоии ин кишвар ҳардуро озод карданд. гуфта мешавад, ки Насимҷон Шарипов пас аз боздошт ва озодиаш дар соли 2018 аз Туркия паноҳандагии сиёсӣ дарёфт карда буд. суҳроб зафар, роҳбари ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24, фардои боздошти Насимҷон Шарипов зимни як суханрониаш дар шабакаи иҷтимоии YouTube гуфта буд, ки боздошти Шарипов барояшон ғайричашмдошт набуд ва ин интизориро доштанд, ки ҳар вақт эҳтимол дорад бо талаби Тоҷикистон онҳо боздошт шаванд. боздошти бародар Насимҷон, оно ки дирӯз дастгириш кардан, ин ҳам барои мо як бигем ки сюрприз набуд. як чизе набуд ки мо барои мо сюрприз шуда бошад, ки дар ҳолати шоке қарор гирифт. На, аз ин мо бо хабар будем ки чунин бигем ки амалиёт бигем, чунин барномаи ҳам бо аст. ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 соли 2012 аз сӯи тоҷири шинохтаи тоҷик Умарали Қувватов дар Русия таъсис шуд. додгоҳи олии Тоҷикистон дар моҳи ноябри соли 2014 фаъолияти ин созмонро мамнӯъ ва номи онро дар рӯйхати гурӯҳҳои ифротӣ ворид кард. Умарали Қувватов дар моҳи марти соли 2015 дар пайи сӯиқасд дар Туркия кушта шуд ва даҳҳо нафар аз аъзои гурӯҳи 24 дар Тоҷикистон ва Русия боздошт ва ба зиндон маҳкум шуданд. Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, аз таъқиби ғайриқонунии ҷиноятии шаҳрвандон дар кишвар суҳбат карда гуфт: 73 ҳолати ғайриқонунӣ ва бармаҳал оғоз намудани парвандаҳои ҷиноятӣ, 5 ҳолати ғайриқонунӣ дастгир намудан, 3 ҳолати ғайриқонунӣ ба ҳабс гирифтан ва 5 ҳолати ғайриқонунӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шаҳрвандон ошкор гардида, дар маҷлисҳои васеъи ҳайати мушовара мавриди баррасӣ ва чораҷӯӣ қарор дода шуданд. ин гуфтаҳоро Юсуф Раҳмон санаи 14 март дар рӯзи касбии кормандони додситонӣ зимни суҳбаташ бо агентии иттилоотии Ховар зикр намудааст. аммо нагуфтааст, ки барои таъқиби ғайриқонунии ҷиноии шаҳрвандон оё мақомдоре муҷозот шудааст ё на. ин дар ҳоле аст, ки Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, ахиран дар мулоқот бо кормандони додгоҳҳо аз парвандаҳои хому беасос интиқод карда, масъалаи ҷавобгарии муфаттишонро ба миён гузошта буд. онҳо ки бисёрашон дар як ҷо 7-8 сол кор карда истоданд, иваз намекунанд, ротатсия намекунанд, баъд маълумот доштанд дар кор, пешгирӣ карданд мо дар кор. хубаш 1000 чанд нафар мебинед таълиб карда, хубаш онҳое ки ҳастанд аз система пеш карданд дар кор нисбат ба оне ки вай мекунад. ҳатман ҷиноят содир мекунад, маҳбас меравад, кӯдакаш ятим мешавад. аммо коршиносон мегӯянд, ин суханони Эмомалӣ Раҳмон назарфиребӣ буда, худи ӯ фармоишгари аксари чунин боздошту ба ҳабс гирифтанҳо бидуни собит намудани ҷурму гуноҳи муттаҳамон мебошад. зеро бо иқрори худи Эмомалӣ Раҳмон аз аксари фаъолияту кирдорҳои фасодкоронаи кормандони мақомоти қудратӣ худи раис ҷумҳур огоҳӣ дорад. ма дур намерем. аллакай дасти ман ҳаст. расму хонаву моликияту баномикию дигар ҳайқиду саркардагии тамоми кормандои гумруку андоз ҳамаш ҳаст. варақ мезанем, барои чӣ? бюджет мегӯян иҷро нашуд, даромад иҷро нашуд, ин қасрай куҷо пайдо шуд? чӣ корманди гумрук 2 сол кор нашуда 10-15 та хона, 6-7 та мошинаҳои хориҷӣ ки камаш $80,000. аз чо меварад? аз куҷо? 3-4 зан. ин якум ҳодиса нест. як чизи анъана шуда рафта истода. 30-40% кормандон ба ёш ҳаст. яхеш 10-15 та хона дорад. ин дара ромин мера, яки ай фалонча гумрук гиру қаратор рафтам, баъзан чои чиро дидам, яки ай фалонча гумрук, ишки ай корманди андоз, ушай ки ай дарай варзолда, иш ай гумрук, ай фалонча набарето начарчо бекон.
گفتنی است طی سالهای اخیر ده‌ها شکایت و عرض نزدیکان و وکیلان مدافع گمانبر شدگان رسانه‌ای شدند که مقامات تفتیشاتی را برای تقلب و یا با راه زور و شکنجه به دست آوردن اعتراف جنایت متهم کردند. اخیراً کمیته دفاع حقوق بشری سازمان ملل متحد در 2 مرحله پرونده 14 نفر اعضای ارشد زندانی شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده اعلام کرد که این 14 نفر بدون جرم و گناه با تهمت به سالیانی دراز زندانی شدند. سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب نمود که بدون قید و شرط این 14 نفر را آزاد نموده با آنها جبران پرداخت نماید. نفرانی که در بازداشت رهبران اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست دارند به جوابگری کشیده شوند. این بود تحلیل و شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net لطفاً پیگیری کنید. همچنین همه روزه چند برنامه‌های دلنشینی که در رادیوی پیام صدا می‌دهند امیدواریم پسند شما می‌گردد. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می شود. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.